no child should be left without vaccination. Mdam iwe iklong ru ibadai banin e banemyo yaka routine immunization. The government doctors today asked the parents to ensure that the children get all the required vaccinations so that they are free from the various diseases. Speaking to the media, the pediatrician Dr. Yaines Kem Lingdok Mauplang spoke on the importance of vaccination, which will prevent the children from developing various diseases. Dr. Yaines Kem Lingdok Mauplang also said that vaccination will prevent from being infected by 12 diseases. Day bidau jangka jumyap jing kelung tagde ka TB ka meningitis ka pneumonia ka diphtheria ka jerhoxol dan ka whooping cough ka Japanese encephalitis ka tetanus ka polio yang persit jing tenhiar jing pangsten ya kini artli ki jing pang di khot ki VPD da ka phareng mun ki vaccine preventable diseases. Dak daw ni tika nila ban ai jing adai kini kelung bakinum yo akani ka jingpang lada ki yo ru ka intensity ka dunano te kini ki kumbaong i mamne lada ni ai ni tika le ni immunization vaccines kila kidon ki kelung ki bala ban jing shit te ki mi pa kimde ban tiang ba ong alayo jing shit na ta daw ngam ni ashu tika ba no Tapi ni kumbaong imam ni lah ban ada paracetamol syrup, bakani ka jing shit kalong normal kalong ka reaction jang ka individual body, kidon kelung bayo, kidon kelung bamyo. Te lada ki yo ru kani ka jing pang, kamlong mung kini ki bagi jing pang baka ne slim. Nang apo singa asi ka jing shit ka hiarno. Te bad ipi kelung ilong immunize, I develop ka immunity. Speaking on the occasion, Additional District Health Medical Officer Dr. S. Kongla said the government has fixed vaccination target to be achieved within the stipulated time. Ni kwa bangin yo lut hi kena baro ki bampat pendep ya ka routine immunization. Bakin one ban pendep ya ka immunization namar belai ni lai I bah ka por badan ka klam COVID. Bun kilong kemi lagi kilong pa ki akutien Manwan si ki jaka ba I inject lagi day ha ki centers lagi health centers ki sub centers ni ki day ha po ki DHMD sessions ni kanu ka session site ta ha ki Shillong ki thau ki atatien banwan ba kani ta jing atatien kala pu jing e shibun na kalyang jong ta ta pa kya ba ha kani ka kenti tentang mai tali ki district ha po Meghalaya ki ba hab ban le ya kani ka intensified mission Indradhanush. On the other hand, Dr. Liza Karmuti asked the general public to ensure that pregnant women and children take the pneumococcal vaccination. Ni nakapor napahapok ke district ni kedua ya kilong kini bakin wan bat pendek ya kita ketika ya ki kelong kumju iru ya kilong kami ki ba arman bakin pendek ya ketika joki hakapor ke badai lela bonsil because kadang kini ka khalam COVID nila dulu ya kijing kita kijing shamia joki beri la dulu ke bekitim ba banwan chakamat bagi mudur bagi ai kataka COVID vaccination ni kelung henry kampat don kum kata ke kebangi penbi ke vaksin ke pertama ke ditangka pneumococcal ni kelung dan nata kata ke ting ki don kata kijing snow ting kijing snow bam shai ba kadi ke inject mudur ba kadi ke injection COVID henry dalada day baka poi kata ke injection COVID hati kelung ngisa pentip nama kesorkar do menta kadang ai tang hado ki khatsan senam sejong di ni kwa ba kilong me ba kidum dan kata ke jing snow pair ke jing snow ke ni ke routine immunization ka balaju ai na do menshwa kiru kilaju wan ai man kapot the porba ki ai ki inject ni si ong lada ai ku me ka penta si don ke jing shit the lada don jing shit ni la ong ai penti na ka paracetamol then dre kim di ban snow ba kata batang ba yo jing shit ikulong ki no bun sini kilawan ai ka baning kong ka penta na ade ka ba ka balai bede ki mansu nomor ba yang ba kishit kulong dikandi kadi kecik shit jogi ber kiyo ro kadi tang sisi asmi na ladi ku to kada wai ka melisho ini ki kulong ki badang kha ba hadu arsenam ki de gilawai jongi lada kimyo kataka ka tika pura kanja ayu ki ni so kadang kwa ban kerpa ikimi pa banwan chakhamat ban ai ke injection namaki khulung ki don kata ka hop makin yo ban yada yeladi